knez Miloš je imao dve vladavine i sad, dok je bio proteran iz Srbije, on je gostovao, bio bogat čovjek, bio jako bogat čovjek. Srbija je bila mala zemlja za njegove posjede koje je imao u Rumuniji. Tako da bili su mu veći posjedi nego što je Srbija bila teritorijalna. I išao je on na prijeme i svuda po svetu i po Austro-Ugarskoj i jednom se zadesio na večeri kod barona u Beču. I sad baron, kao baron, onako sa visine posmatra kneza i kaže: je li istina, kneže, da ste vi od svinjara postali knez Srbije? A Miloš je voleo da se zove knjaz. Mislim, u narodu i to. Nije voleo knez, nego knjaz. Onako umešano malo. I Miloš ga pogleda, normalno, nije mu pravo. Što tako, ali odgovori. Kaže: istina je, barone, ja sam ti od svinjara postao knez Srbije. Ali nešto vam moram reći, barone, da ste vi nekim čudom rođeni ko svinjar, od vas baron nikad.